Rhyme and Reason Project channel kalau lo mo che kan Christian pui a big takin American ho anian chu tuna peichuan Africa rama ten sa takina dara rin na makdeu mai pom nuam deu si mase Bible kan mu ni silo han ngai thak thua ka dik mel tam tak hiama entirnan thil du inei chuan trong la soi la ron theng dik mayang kan thil soi hian thil ti theina nei ti te hei what faith movement teng an tiang chu tin a trend chu thil du inei chuan suang tu awak la aron theng dikang ti te tin a trend chu pathian terau te kan nia thil ti theina tam tak kan nei mihring te hian chu hai chhuat thiam chuan thil ti theina tam takin ya thu te hi thil pela ron thengang ti te tin kan thuak dan te kan psychology te science claim hei pseudo science kan ti science claim azong la in oi tak takin an soi thina amai ra chu kan han bi chian tak hian isu le zirti ten soi la mo ngai tu la chu chuan thila ti thei ti min zirti si lo tin pathian tere te kan ni lo zia swal chalai le der kan ni zia min zirti mol boxi bible in heng ngai dan te khoya train nge local tin kan ring tu pui ni lem lo ma se tharau mi deuh he no mani entirnan ka religious lo ka spiritual ti te ka sa khomi lo ka tharau mi ti pom kop tak thei hindu zati na mo heta buddhism pop tu em in khom vele thei mai yoga tenen ka meditate te han ti thian te tam tak kan nei bok ome heng zong hi an lo chuana aina nga chu new age religion ten tia new age movement ten tia new age spirituality ten tia new age chu hun thara tharau mi dan tin hani ome chu zirchian nga me ya kan zirchian lo chuan bible lang reng lo thil mak tak kan lo pomanga Christian na hen kan lo senglu thin don alo nia he thu zirchian ngai deuh ngai dan zirchian ngai deuh he zirpui tu thae me pathian in pe a ming po hriat ol viawang ma fela ve tho ani Rhyme and Reason tuna kan khwal tha ma fela hello long lu dang hello, goodbye. Hey, mafela veve kan ni meya kan in kom na hi reve ang reng to. Delhi college kan kal ho atin new ho fa ta po primary school ta po kan kal ho me tin kan pa te ball tu veve pastor fa pa veve mafela veve kan nia chong thu veve kan la ni pho kan ni in an na kan nga khop me chon he college kan kal la hian tunge mafela thazok ti hi kan chu thina tuân trùng du ka guess zo ka ni boka ni ma fe la thazok ni tlang tamai se tho me chon ma fe la hi mel thiat te kan chak to nga tuna ama lewa introduction pe turin som taila a ming puma tanga azir na te ami mal chan chin te tin rong bol na te sai turin som sang coming pumi Emmanuel Felkima ania helai mizo community a chon mafela mintia amaro chu sapo chon Emmanuel ti ka first name hin mangdeu tlangpuya han kan thriat theidan tu chonin hei ka pa hi ka mafela na ron soitak ang khanin rongbol tu ve thonia Reverend Dr. Lal Chungnunga tuna MCC principal mekhi ania tin ka zirna hi ka aron soilan tong khan Delhi University noya SRCC BCom kan zir chuak ve trok ka BCom honors ka chuanin kami zong khanin BD ka zir le BD hi Pune ka zira Serampur noi thau Union Biblical Seminary hianin BD ka zir chuak ka tin chumi nuan chonin BD ka hanjir chon nu khan khi Kolkata Bible Seminary Airport bula khianin semester khat chungvel kan nu pain kan thok ve chumi nuan chon hei US lama kan zirzom tani kan zirzoma kan kalatang khan hei kan la cham char maya kan la zir zel yang chu
ka zirna hi US ka kal khan Princeton Master of Theology ka zir zoma Princeton ka zir zonuan chuanin hei Atlanta Georgia lama hianin Georgia State hianin ka chuk thavele kan nu hi chuta chuanin a PhD azir lai ani at ka zuk zom vele chutan chuanin CPE ante hi mizo hin kan thret chiang kherlo me thia clinical pastoral education ti hi kum ni chung ka zira chuta chuanin hei damdoi inte trauma centers hawa hianin pastoral care pek dan tur kan zira de ber me kha chu tiangan chuanin Atlanta hianin Atlanta Medical Center te Children Healthcare of Atlanta Scottish Rite Hospital ti te Gwinnett Medical Center ti te chu tiangan chuanin ka kol nok me kum ni chung CPE hi ka zira tin chu min chuan hey Southwestern Theological Seminary Dallas Fort Worth hianin kan PhD ka zomtani chu PhD hi sang ni le som pakwa khan ka zir zo tin COVID karonin tran deuh chongal mei ania chu ka zirna lampang chu ni ta se enge min zo dang kha rongbol na lampang ani rongbol na lampang chon I ping pum kha vai in tun haya 2019 no chon Reverend Dr. Emmanuel Lalfel kima ani ta ne mo ani ve tamai ni chu yeah kan me lo kap mai I rongbol na ba ka in chung ko in nu khai sai zo ya aming pum te polo sha tai la tho kan nu hi lal rin tlong I mar ani lalte tin kan ko ani po hian in pastoral counseling hian in Atlanta Trangchon in azir chok ve Columbia Theological Seminary azir chok ve ani po Dr. Chunivet to mingin rongbol na lampang han soidon hian ya helama hian in kan omat wang hian in kan rongbol na hi American hemi sap ho kan ti le mizawa hian in ain pol deuh nok maya chu kapol ani deuh ber chu ama chon in Atlanta kanom lai chon damdoi na chaplain ha ka thok char ta tin helama kan ron chuk nuwa hian in zirpa hian lekha zirpa hian in kan zirnan hian in TA ten teaching assistant ten tia grader te pon ti thawa ming an ko dan ain ang lova at na chuin ang vek thawa examiner te pon ti thawa hei mi exam lo correct tu lo mark tu chi te le khatiang grading paper grade ang chi khanin na aka thok chawa Southwestern hianin keima professor noya khan chu rei tak ka zir chung zong deuh tho khang ka ti ani chumi nuan chuanin adjunct ang te pon min han lang chho ve class te po ka teach ve adjunct position kha kan han ti chho ve tin zirna lo lampi alama khan hei mizo ko shan hi sang ni som pathum vel bor tang khanin kanin khom ve mizo tlem te kan oma headline hian chung ko te zirlai rong kal khom te chu voina hian ko shan angin kan ve to Texas Mizo Christian Church kan tia chu ta chonin pastor kan meka tin hemi kan American Church min thon tu timela min sponsor tu le min pui tu American Church South Park Baptist Church hian in associate pastor kan mek bokani chu tu na ka rong bol na te chu ani do mai hello hle mai kan lo shet ve shim shim tan clear tu ten hey mafela hi Southwestern azirtirna khana classroom hang zuk chuve to chu ka theological college ra ve chun dar kar te ithiam chau ni lo mi ko hon chau le khabu te min so ai tu na hang la kola church history le khabu te chu da tanga ko hon ve chu ni boka chuan a mizo ko shan en kola de po hun de po ka zuk mang ve a ka zuk zin khan ka zuk lo khan hun te milop ve lo mom le ti kha kan sair ve do le kan thu pui la ma lu tran don tai la hey pai mo khop me new age spirituality movement and religion and new age hemi hi kan soi tran tak main enge ni chia tin enge ni lo ti te po min han shil fia sakta la ama sain kan lu chil main ni new age han ti hianin a new age ti chu hun thar
ti na khan ni da me mi zo tong chon ni lo mi ma sengin athar to vak lem lova dik tak chuan tun nai ron om thut po ni lem lova hun rei tak lo in siam chhotrana khatenga lo om chhotran kha ani ve a hey athiam mithiam te nan zir dan phe chuan in religious the social movement in kop ani te antia a chu tiang chuan in aron om chhotran na tak khi hriat har MMA a chan chu new age kan ti hianin hey ko shan denomination ang pon an ding lova sa kho pakhat ang pon an ding lova chan adar noi me nian zirtir na te po hi an dar deuh noi khatenga sakhat taka hanin form na kha a om lo wangin an history po hi han chuiwak hi a har MMA a amaro chu kan Christian na te Christian terin dan tam tak hi an la pengin an mangdik lova ni ti hi chu atira tangin han soitai la new age kan ti hianin mi tam tak ngai dan po in ang vak lo te vision thil mu dan le thil thlir dan le thil be sei dan in ang vak lo te po hi an om treu me a chu chung ho in zom khom chu ania chu wang chon abroad MMA ni zau MMA ni new age anang hianin organization ang khanan om lo wangin chu tianga hanin zom khom na tak tak an nei lo wangin ma sengin cult kan tiang chi hi chu new age ani lem chong lo wani he cult kan ti chu ente result train kan han ting cult han ti chunin mi pakhat zirtirna wanga hankal sul kan ti dawna mi khatiang kha an ni lem Paul Chuak kan yang lagi ni masa Paul Chuak ti minga ne no mo wangin rin sanga mi pakhat big zai chi mo ka mi pakhat kal ji chu mi pakhat zirtir na hian a cheng big in chu sociologist ho po hian kal angin new age chu an mulem lovani an manin thurin pakhatan nei lova so yang khanin in zom khom na organization pakhatan nei lem chong lo chu wang chan adar noi me ni hey Christian terin na may baka rin na shan sa khua dang Buddhist te Hindu te Muslim te po niyang kanin le philosophy shan ka an la loran la khom ti na ani daw maya kan shriat thiam dan tu chona Christian lampangan chonin hey Gnosticism kan ti azirtir na diklo hey hi Isu Krista thi nuwa azirtir tela damlai po khanin aron om chhotran ni Gnosticism ti hi Gnostic so in hey thil hriat big ne ya thil thuruk big om nia hriat na kha ani ta kha thuruk wa mu chu kha antum chu ni Gnostic so chuanin kha kai petera le khathona te le khatinga te po khan khang kha an lo deal to an lo khel to petera zirtir na te po hian khang ho lo ve khang ho la ka invent na tur ka ti don mi in dan na tur ang kha soi tina ani chu wang chon an mani enge thil hriat dan le an thil mu chu dan thil an hriat chu dan hi asap tong in esoteric knowledge an tia chu kan han soi an khani thil in thup mo thil secret thil knowledge enge mani mi hring ina kan hriat lo wa hriat chu kha ani deuh maya chu atlang pui han kan han soi dan chu the dan chu ani ta ani lo lampang kha kan han soi ve lo ka ani lo chu hei hi new age kan ti hianin hemi conspiracy ang hi ani lovani timela hei thil khovel ne dua khatianga in organized thil mala tang ruala mala ang chi kha ani lova kan nia kan han soi ang khanin an vision le an world view until ngai dan le thlir dan te po hi adar sat deuh nuai me ni chu wang chonin an ma ni hi hriat thiam an har na lai hi om ve ta amaro chu hriat thiam dan tur le mu thiam dan tur enge a characteristics an ma ni om dan an ngai to dan tlang pui hi chu in ang thei turang chonin thil hi chu om ve thawani han an mani han hriat thiam theinan chonin amaro chu hi an mani hi englo thonin ka hei kan bible ate po kan muat tharau sual le spiritual warfare kan tia kan opposition min beitu ang hi chonin thawin ka hria chuta kan tuna kan soi china khanin kan benga war chho hle in arinoma chu new age movement new age spirituality amo religion amo pokan ti thayang khang kha Paul B fel taka
thurin te neya shwai tu te neya khatinga kal khan ni lova tin a in tan na po a thui pe pe in an sai thui me ya e amaro zo christian te a chuan I so thi nuwa gnostic ho e atangin kan mutlang puyati te I hei wang tak hin zir chena ngai na adar noi I ma felan ron ti tang khan kan zir chena kan fin ngai ni a chan chu hei mi tui ang dau hinia tui hi enga po hen lo tel vek deu thoma ya hei water H2O hi kan tiang kan new age ho po hei khoi ma he la in phuma khatla ya khanin I zir chen ngai nga I kan lu chawnga chiang tel tel dora po ngai la chuan I ma fel ron sai tanga I kalau don thadeu chu warpo antia mizo trong chuan thil in thup man big riau nge I midang song song thiam velo han thiam big riau ni tumna warpo deu ni tumna khami kha na hlong khom thei bero me tin religion sang sa khona sang atangin an pot penga ti khan an zertin te kha fu nga mumal nei silawin in pot somnoi khan omni ti kha han hlong khom lok tai la I khatlai kha oi mo chaudon le nei ani le ma fel aron chuan po history po khatia tu lo mu mal fak han zia chwa te nei ta lo chu han chui po haranga amaro chu aron in tan dan I du na time in tan puila tin aron lar chho le aron dar dan tlem zonga history min chui pui them o nia a history hi han chui tak chuanin a elements kan ti don mi khatiang ang a ruang am le a zia rang ho khachu mu tur history a henin a om ve thawa America rama le Europe rama a lar chho na ti mela hetiang ang ngai dan le hetiang ang thulak dan hi aron tilar tu kan ti don mi aron introduce tu khachu Emmanuel Swedenborg ania ka khanin sang khat zasari vel bor khanin ni tong chu kata khanin aron tilar chho to a hetiang ang ngai tu dan ang chi thil tam tak ang chi hi America raman chon aron lu de to ni an independence ma de to khani kan thre thiam dan tur chonin khatla ka lo pot che chutlai chu van poi mo em khuta nge ni alo lar sa le alo ka atam tak hianin hei Hinduism movement and kal kop deu somi ani chu 19th century de ni ta I somi te ro chup phorthak ang lek sai tamei te hin ma alo ni chi alo ni mo ani ve thawa ani somi Vivekananda ina US ron visit te po khat khanin hong tam tak nei ta hong thui tak nei ta amaro chu khami ma tang khanin enge hemi attendance an hetiang lampanga lo ngai dan le local ta khachu an lo sa ve thau to ani he ama saberan chon transcendentalism ti hi transcendentalism ti hi Ralph Waldo Emerson khanin alo tran to ni ani hi sangkhat zariat somriat le pahnia thi kha ania chuwang chunin alo tran na khachu rei to ni hemi new age movement kan tia new age ho ngai dan tam tak hi hemi transcendentalism an tia tanga ron chuak ron omve hi ania atam tak hi ngai dan tam tak hi chu an transcendentalism chuanin an zirtir ber chu pathian hianin mishring ngai tu ana tangin nge hriat na tangin kan ti donami chutarang chonin pathian hi aron in hriat tir the ti kha anita chu atir phata tang chon kan Christian ngai dan nen ain ang lo ta ni ke ni chonin revelation pathian kan hriat the ne chu kan Bible thu tangin anita pathian dal Isu Krista amalema ron in lara mishing te kan mena mishing te anga ron cheng mishing ron changkha kan revelation chu anita ania hi chonin khami pela ma khanin mishing hriat na le mishing ngai tu ana tangin pathian hi apo the ti kha ani deu tamaya chonin ani hi chonin chuwang chonin revelation kan ti hianin sa khor shan Christian te cholo Buddhist te Hindu te le hetiang shan atang hianin pathian hi po the ni ti kha anitani Russell Chandler hian in lekhabu aziak understanding the new age sangkhat zako somko pakhata khanin a publisher chuta chonin hetiang aziak ka transcendentalist ho hi chonin khochak lampang khochak chu hi eastern ani me India ramte Thailand te ei Buddhist ho te tangte la khatiang kha atang khanin an zirtir na tam tak ala khoma
chu hemi American ho shriat thiam theidan tur le American ho man theidan tur angin aron develop chawani ti khani me he American chon individualism ana sa em khami ron chom thei tur ang khanin e khang ho kha aron mange atita chu adik khopin ka ria ama Russell Chandler mudan clear dan hi tin Theosophical Society an omle boka Theosophical Society hi Helena Blavatsky hianin sangkha zariat som sari panga khanin alo ti chuak to anni po hi atiran chon zui tu mumal nei vak lawan ni ateng khanin an han tian than ti kha chonin midang khanin anron po vea anron zui be chautan kha ania anni theosophy ti chu divine wisdom ti na ne me pathian finna ti na ni deuh me anni chonin theosophy ho hianin an thil lakdan hi claimin Christian te ngai dan ne in person le maya anni chonin hei ascended masters entita mi thito amaro chu an damlaya hemi karma an mani karma until ti so lo workout to kami enlightenment lo muto mo lo buddha chu ni chu khatiang ang chi mishing an mani nun laya lo fel big kan ti don mi khatiang lo thabik lo trafal big kha khatiang ho kha an ni ascended masters mit thito tho an reincarnation khan zo to ti na chu an pian non kha an piang non thina an piang non kha to an piang non ngai to lo ve ti khane khang ho kha an oma khatiang ho kha an va battery na ni an ni ho hian chu an ni ho kha ascended masters ho ko chu pathian an chang to ten tia chu tiang chorin pathian an va po dang kha khang ho be chung khan an va thina ni chu wang chonin an ni ho hianin hei thil mi tharaute le khatiang kha Bible pialama tanga thil dong tum khanin anwa betrin anwa communicate trin tina ani tin Blavatsky hianin ti hianin asoya tuna hianin chung master so tanga thu don khani meas an soi so na chu chu englawa khanin mizo ho po khan lal di heli ti ta kha kan nei trinam kha khatianga thala banan thila ron zia ka revelation thar khan mu thin ta khatiang ang deuh khan ta thil thar khan rong keng chho an rong keng chok thin ta new age ho ina ani influence ven chon in new age ho ina tuna an ngai da new age an ti na chan po hi hei kan zodiac sign atanga ron chok hi ta zodiac sign mi horoscope kan ti ang chia hianin tuta chonin Aquarian age kan omto ti na ani new age an chuan tuna hian Aquarian age an omega chu new age chu ani tak chu ani tun ma ka chuan Piscean age kan om thina chu hemi hriat na rationality te le khatianga in kan ngai dan te siam thin le kanin kan political views te religious views te le khatiang jong po kha khami khana kai hroi thin ti kha ani ta tuna chuan new age chuan Aquarian age anita tina anita chutan chuanin tharau thil te mo le peace te po ni thau in rem na te le khatiang jong kha akeng tel tina anita ni Aquarian age chuan in new age tina tak chu Aquarian age kha Aquarian age chutlai chuan thil ain pol them le ka ria the tu da pon kan lo shet karinga heta karmic religion piang non tluk heta achuak te kha an pu te heta maya master te an ni role in heta engeni Africa ram te ele manlaya engeni tha tu te huai kan ti don mi rau kan ti don mi bia te khang tiang ang sui khom vel kha hi avani du mel ve tro khat lai khom mi kha tiang khain an cho pol khom ta an mani idea tonga lom ta chu ka hriat thiam ve dan chonin hemi revelation an ti khatiang khang ho tonga thu thil an don manga midang an kai hruai kha ni ta ni chu wang chonin an kha thak thi ta
and tin eng rau po khan ron thei to eng rau po khan ron thei ka budget le dang kha le to chung si lo I pol lo ve chumi chui dong lo va ti kha kan wa mu ve to si lo an tiang ang khan ni to me ka test na tur le lo ending na tur kha to lo ni chu tin chumi ba kan chuan anthroposophy ti le anthroposophy hi hemi theosophy ho tanga peng le hi ania hi Rudolf Steiner 1912 vel bor khanin alo start to Rudolf Steiner hianin anthroposophy ti wisdom of man mi hring fin nani le ta dai me ya chu he hianin tun lai new age a kalpui ngai dan hi kalpui na sem me ya chu mi hring hianin mi shrim hian mi shrim hianin ke mani chung ri la hian thudik enge mothil pathian ni na kha kan nei ti kha ani ta nin anin ti so chu ke mani inner truth and timeta ke mani chung ri la thudik kha occult science and ti an mani enge practice dan thil anti dan atang khanin chu a hriat chu the enge chu thuru ka chu ti kha a hriat chu the ni Rudolf Steiner hianin knowledge of the higher worlds and its attainment ti kha aloziak to 1984 vel khanin chu anthroposophic kian an mani hian press nei boka anthroposophic press o khanin publish chu an reformed theologian when mo ale lam ni ve do John voina tunlaya kan new age an leader ho te meang aziak tu lar ho David Spangler te George Trevelyan ti te ho hian hemingai dan hi an trompuina sata ama tang hian an lana sata chu wang chonin new age voina tunlaya kan new age nei ho hianin ama tanga hetiang idea vel hi an lakani o khatlai han zona pakhat kalo zot lo bang chenga nakina kan la lu chelanga kan la kal chhozel don thowa hei tun lain opera te hoin my truth your truth han ti vel nichina isoi machine te truth om to the go ti te kha aron influence how to aniam chu ni nia opera te tuna Deepak Chopra te le khatiang ho zong te pokhan mo khang tiang khanin an ho chawani ti la atikang nia John Arcane School ti hin omboga anni hi theosophy tanga chuak ve tho ania Alice le Foster Bailey 1923 anni po hian in kami ascended masters kan tiang chi ho kha anron puchuak tho kha tiang ngai dang khan ron trompui tho ani John Alice Bailey hian in master anaya ascended master Tibetan ti ania ming chu John in thilaron thrin ani ani pe hi chon in le khabu som pakwa chuang Asia te zingami hei kan chiar ve atang ka ti nani lovin kan lo avoid na tan kan lo chiar lo na tan kan soi lang dua min lo influence that lo ta ken ani le khaziak chu Alice Bailey le khaziak teng hi chu chiar lo me kha thazo ken ka ria wa theology ta kan zirte ni lo chonin ani hen externalization of the hierarchy ti te the reappearance of Christ ti ta kha ani ta chu reappearance of Christ ti te pe chu Christian le khabu ang MMA ni title tang chonin amaro chu ani thulak dang kha chu a Christian lo le ani heng ho ngai dan hi tunlai new age Benjamin Creme hianin alana se bokani Alice Bailey ngai dan hi Benjamin Creme chu lo hret tai lo kan new age tunlai new age lar ho zinga lo hret tai la ni po kha thil tam tak azia kaniti kha Shrilatin chumi zonchon I am movement ti hi kan train ka ringa I am movement ti hi nia amizo chongchon oma tin kan Bible a chong kan leting ka ria ani dan tan keima ti na ni da umaya keima chu I am movement hi 1930s vel chong kan guy le Edna Ballardin an lo chanto ani ani po hianin kha ama kan soi ang khanin progressive revelation thil kan Bible pialama hianin thudik le pathian thu hi kan la dong ranga ni ti kha ani me ani pon an thupui bera chu tin ani po khan ascended masters anti ho khan nei ve tho ni mundam an la kho mo khatiang ho kha an hemi Aquarian age kan ti new age hianin kanin prepare to rani ti kha ni ta
chu an ni po hian in hemi Christ consciousness ti hi an ni po na an mani hemi I am movement na an ron lak chu hi anita tu lai lar lu tu Christ consciousness nakila kan soi zau de tu rangai te la an pu kan bu huna kan lai kan so ma reng don ya kan soi ba ma kan ti I am ti khami pathiana kha ke mani chunga a renga ni ti kha anita mei ta ma kha ke mani chung ri la hian khami pathian na kha ve ti na anita ni tun lai new age wa chonin Elizabeth Clare Prophet ti hianin hei hi ala na sa ta aron promote na sa ta tin adot lan chonin spiritism ti anita hi tharau na lampang kan ti donami hei hi spiritualist movement te kan ti ya heng ho po hi arcane school a tele I am movement ho hian in an promote na sa spiritism ti hima chon an ming an englo na enge an ma ni chongkam kan ti donami an chongkam a chonin hemi I am movement tele tiang zongjong a hianin an man war em me chu hi channeling ti hi ni ta channeling ti hi kan theta na an channel khatiang ho ne na enge in man tur in va po tur kha chon i mani in channel kha ngai ta channeling ti hian mani language an mani thumal man anita ni hi 19 ka kan han soi tang khan he ta World War II ma lam pang vek khan ni ta amaro chu hey 1960s 1960s ai lu ma che khan thil pakhat che galo che spiritism han hey tun lai te po hen ya I'm not religious but I'm spiritual han ti fo ma hey iska sa kholo ma se ka tharo mi ti na mi ne mi zo tongin hey lo chona hi ni them ni kang anni ho khan an achan chu new age ho hian an kan telan chunin hemi organized religion tele traditional religion can reject ta ni anni chunin chu ma chang khami pia lam khami sa khwa vazom si lo khan sa khwa engma zom lovin I tharau mi kan ni theyati khani ta chu tharau mi tak amaro chu sa khozom nei lo kha kan ni theyati kha anni an chon ni me soi tong khan American individualism kami kha aron promote ani chu eastern ideas how khan kha an lakop ho kha ni nakina po kan soi zom zel tura han ngai taila 1960s vela khanin US ka hippie movement te la ka tiang te po kha cho ta khan ni po khan an la chona sa me ka tiang kha abik takin Hinduism le Buddhism atanga thil lak chu lak ange adopt kha atam maintain an meditation ti te le hey reincarnation ti te po karma ti te reincarnation ti te po hey Hindu concept Hindu ngai dan le Hinduism Hindu sakhona ami vekania maro chu hey American ho hianin an shalar to ni khang te po kha subtrong ang che English ang che tu na chon hippie hun lai chon English ang che khanin tu na po hianin karma ani le chuta chuan yoga lampang vel hi aron lar hun chho ne khanai nang nge yoga hi mu do leka yoga po kha ta khanin a lar chu ama tang kha chunin hemi yoga kan tiang chi te le hemi mysticism kan ti chi tam tak kha khang ho khanin an lo mang ve to thin tho ta amaro chu 1960s vel khan aron lar chho le zolani an ti taila so tamom lo ve masengin kami 1960s vela countercultural movement hippies movement tegla kanti kha khang kha new age ani chuang lovani so hippie khachu englo ang thon ta tro hey cultural fact kanti hayaran chhoi re le mai new age khachu man telo kan to le heta I tharau thil rui mai ani malai kha uncle koblai te khachu om ve thau ta ma ro chu an kami kha ani lo ti na ani chu tin new age hi chunin soyang khanin aliena te no pangpo ni se puitling po ni se involved ve vekta tin rock music kha an thupui berani lo ta chon bi ka khatiang khanin an lo na te khatin fashion style te pon nei chong lo ta new age te chonin mi in dress dan le akor hak dan atengin new age ni ti kha hria thei talo ta hi pangai tak khan an om ve ta ni tin new age hi vocation chang chana hian an om ve tho mo khatiang khan angai dan hey
celebrity so zinga pon omanga politician so zinga pon omanga tiang khanin an dak do do ni khoya po khana nom beta tin 1970s a khanin a popular le zola David Spangler na china kan ron soi tak te po kha tiang khanin an ron so ta kha ania traditional morality anti he unrejected ni do per mai hey diklo kan shriat na te chalo kan clear na te kha sa khuwa tang te le hey bible tang te kan ti kha an ni chuanin kha ni berlo khami pi lama tang khan kan ngai to the ti kha ani do ber mai an ni om danan chuan history kan han soi the tlang puya chuan awa ngai no mem katlai kha ke ma pokalo lo ka inichina atir bera transcendentalism kha he ta min tran chho puya Vivekananda te ma dei kan ti to ka atang khan theosophical tin Posofia kan du ta arcade school te chuan I am movement of spiritism ni zo kan chu te chuan 1960s enge Vietnam War ta po khan ka chu lut lo mai la enge mo hong ta po khan nei verin oma chuan 1970s he ta aron mainstream viau tak thu te kan ngai tha de khan a history ka chu he ai chianga en tu he YouTube ba sa bo sem bo big vak lo ingria opera le Deepak Chopra he na lut ma theile to ka a history lai khatu gan chiang view to rangai la ti khan la khom le thailo poni se khom travel ni re ge chu kal na a lo khom le khami a element so temela a ruang am le khateng ho ka chu han ngai dan kal sual kan ti don mi khang ho te han chi anin a in an na khalo chho vezel ta kha kan chui the dan chu ni do me idea khamo a chan chu a new age kan chui the lo ma se idea ho kha khoi tanga ron nge ti kha a chui the dan do ber chu ani me hei voina te po tiang khanin new age hanin ti chi lo ma ro chu kan church member zinga te po khatiang ang lampang ngai dan on te po khan lo ve thin tho ta ni an mani chu new age kan ni chun ti me chong lo wang tiang kha ani ta khatlai ta khawan poi moem academic lo zo khenin dule thu ti han chep tai la tin a level kha sang vak don cholo nangin kan che du chu lai tanga conclusion kan nei thei chu ke ma bi ga chuan ngai dan idea var po de riu begin ngai na tin mishing chung rela shian na riu pathian in pon na ni lo shian na riu mi thi to te tangin na mo ngai to wang na mo meditate na mo enga mo shiat ve na riu le po ve thei view in ngai na zia rang kal te kha engeni a common thread kan ti don nge thil kal ngil pa da lo ni ta chu tu pon lo put thei rawa ti lai te kha poi mo hle en tin nan shiat mi lo in sol wang pon mi lo in khoi lai ko thana thanem ngai ta rong bol lai pon pathian ina min shiat tir a thu ni si lo wa engamo mana kamu mga chuan ti te mo tin kema chuan dik mi ta chuan dik lo ma se ti ang vel tin enge engkim mai enge varpo bi real in like na pathian thu ne in milsi lo khang tiang zong kha azia khan anem be theng gre chu academic vak lo in conclusion history ta kan siam ve no ni han correct view to the name I ne lo ve adik kop me chu yeah ani le englovin a history bi ka han kalsan taila kan chui tha to khoping ria anrin dan le an thupum dan tlang pui hei ni china characteristics ti la kha lu chil kha a thain ka ria tin kalo ngai vedan chon ral khat thlir dan a hian mi te hen pom nu man ting ka ria en tian hei Christian sarmona to po ai ngamalai han tel zo hian idea thar tario mo anga ngai na te pom nuam si om dana zia rang tlang puya kha min han thrilla he kan invent thenan tele enga mo alo landan kha min han soi pui them the chumi ma chon ne chinami kha kan soi point nun kha kan soi zum lokanga hey a history ba ka new age movement yan hianin hey voina tepo tunlaya tepo hanti taila politics sa tele economics sa tepo nianga zirna education a tepo tiang khanin aron enge influencer on nei chhozel ani kha chu kan
kan en manin ka ring lawa vaina hian in amaro chu khatiang ho kha a chawa kan kal zel main thil kan mulok chenga hei le khabu hei kan mute mo ti khan Encyclopedia of New Age Beliefs ania azyak tu hi John Ankerberg le John Weldon ani mithiam pani hei a thakop maya zir du de hemi New Age hrethiam du te kan omani chon heng hianin hei education ate le thil dang ki mani nuna kan te donami thil dang da area sang a kai noi dan te le khang kha an zir an ron ziak chawang ai nom me hei education lama te phechonin no pang te po hianin khatiang khan an ron zir tir chawani kan textbook te po hianin chho tran ti kha ania kha lo chiar du te lo zir zau du de te kan omani chonin tin hei searching for the real Jesus ania searching for the real Jesus in an age of controversy tinia hei po hi mithian tak mai Douglas Grotius tia Ziania hei so yang kan New Age hoina ke ma ani Isu Krista kan rin dan mo khatiang an lak pen dan ten lak sul dan te khatiang kha aziak chawa kha tlema advance de ulaka chiar du kan tak chon in khang ho kha min puin ka ring ye it is on its panina chu han chang taila an pomdan a characteristics ho chu soitura tamanga masaberan chon ni chinai kan soitak spirituality lampang khani ta spiritual person tharau mi kan ni theti kha an thupui pakhat lian tak chu ani ta tharau mi midang ne na va in po silo mo mani in afian relin I think asangin tharau mi takkan ni theti kha ani tan uncle pui danan chonin hei hi enge ko san po vazom lem chong loin tharau mi kan ni theti kha ani ang chu ke ma ani hria thiam dan turon chonin chuang chon spiritual person kha ani theitlat meya thil ma ani du anga ti thawa ma ani limna ang chi zong te le ma ani du dan zong te zong thosia thosia chu tianga nun tho nung chung si khanin tharau mi takkan ni theti kha ani avang khanin peeling me ni mani du dan na oma ma se tharau mi ni theina khani ta anian chonin chu wang chonin hei attractive me ni big takin thang thar te thalai te tan tin nechina kan han soitak thu tak kan ti lama khanin han lu te le thu tak kan ti absolute truth kan ti hi anian chon lem lovani thil khi a relative vector ka ngai dan adik dan ke mata na dik chu ke mata na dik kha ani ta ni midang avati na lem lo chon midang ta na chian na vat ti avat thlen lem lo chon in thil thalovani loveti kha ani tamai ta chu wang chon in thil ka du dan ang kha ka ngai dan ang kha thu dikani de tamai ta ni chu pomanuam viewing ka ringa kan pom du ni chuan ma ni ngai dang kal thlang pui puat deuh khan ani deuh mai tin pathian an ngai dana po hianin pathian hming te po hian te pathian hminga hianin hei pathian kan tiang hianin an ko lem lova New Age ho chuanin higher power ten tia mo higher power ten tia tin higher power tia ka tiang trong kam hmang ka chu New Ager an ni tura han ngai ta ngalila Christian Christian authors te le khating ho chon pathian ti kha kan hmang mai ni kha chonin higher power ten ti a trend page on universe ten ti tak mai ta hei trong try te CP ka ti lai khang kan ho tu nu hi New Ager ni a boy thla khop mai ani kha chu universe ne na hana trong try thina kha tiang kha ani ta John consciousness te pontita consciousness is no kina law of attraction te kan sei huna han sei taila a thange chu hian ming an nei dan te khatiang kha ani ta ni tin energy ti kan hreto in ka ringa energy ti hi an mang lar me boka energy every engkim hi energy ani awangin energy ka pathian hi energy ani anti ta ni vibe step on ta vibe situn lai trong kam de la ke mo ka hrelova energy
vibe ka chu anin thon hei an share thei chin ni a vibe ka man ti te mo ka tiang khan in tun lai pension in hey verb te pon we're vibing ten ani to ni chu kan trong thar te ho trong kom ka hreto che lo kan outdated do hlek to khatma kha chanin ma sengin a la reu inga ria vibe ti vel te po hi ma tin mysticism kan tia hey nechina po khan kan ron so channeling ti te khatiang hey thil supernatural kan ti deu ang chi hey thil magdang dai kan ti don mi khatiang ho magdang dai ti chon ati chia an han war em ta ni tin thil mi kharau eng among vapo te mo kharau a Christian trong am chon van ter ko te pon yang chu tu te eng among ni vapo hei Bible in ziak lem lo apon lampanga khatianga mi va communicate vapo kha ani deuh tame hei tianga mysticism na an ma ni kal dana kal chon in thil supernatural thil khatiang ho kan hriat phak lo kan mu phak lo kha an vapo thrin ani an va channel thrin ni ti kha tamela a fiam ka shalova chu an atlang pui chonin an characteristics an kaldan tlang pui chu ani deuh mai an rindan kaldan tlang pui pomanom na chan ituna pangavel kan ngai thak kha I awan fian awan triam tro I kan khai khom thinanga chon bel tur nei le bel ta ama sabara chan spirituality mal kal nga win tisa MMC in atharau mi thei kha mitin du tu sa ter ko polate anga khatia bewak no ngai lo khan mal kalin tisa omsi khan lo tharau thei ranga kha I pomanom le ni chuan relative truth engani thu dik big kal ngau nga thi om lova dikati le dikti nang lo ni mai han ti khan mani du dan na kal thei hey every le atama tlung na te pokhamin hriat chhotira khang tiang pomzam theina ta om le vi ni chuanin I pathian address dan te po universe ten te higher power ten te khan tin energy vibe strong kam do ten ne a thil eng chimi energy ni ti te mo khang tiang te po kha a vibe man velo inkara om kha man kan no mel ria to me a to ba chon mysticism mak dang dai khoi lai mo a rauri relo po big na khang tiang kha nakina kan sai chawanga Christianity seng lu all de freaking main gria to mi khamo so why new age kan ti hian he ta khoi kil khor kara mi mabdo ngai khan ngai lu tuk loila angai dan te hian I thu dik kan pomsa te la kan zirtir hi aron pol dal thein tin aron lu alan thevia don in la kha chu min lu pui zel nga ma fel hian ole ka athiang le ta viamin ka ria ti khan ninnu e tang khanin engemoni lolak san the kha kan soilut leng ka ria ka lom khop mai ani le tuna hianin poimo ka ti mema chung zong kan lo thata history te an zia rang te Christian te min hmong le min ti boy dan tlang pui le chu ta tanga lo in ven dan vel chu min soi pui them nia hi poimo khop mea nia an ngai dan len rin dan kha chu eng po lo ni ta se hey Hindu ho te le sa kho dang po Christian te rin dan kal ania rin dan le kan ngai to dan kan thupom te ain ang lova enge khami an san na kha kan san hal me ta amaro chu new age a hlo om na chan chu kan rin na tele kan thil tam tak kan theology tele tam tak hi miron trom pui ve thosia ke ma ni chunga khan ti khanin thil dik lo kha aron om tir thin chu a hlo om ana a hlo om big na chan ning ka new age sa kho dang te chu sa kho dang ani ti kan hria kan pom lo me ma se new age chu ke ma ni kan Bible te hin mong ve tho nia new ager ho chu tiang chonin ke ma ni a ngai dan enge ngai dan dik lo deuh hi kan theology mang te le kan Bible mang te hian an ron ti wang hianin an hlo om big in ka ria ma saberan chon heti zong hian han ti taila an doctrine of God pathian an rin dan pathian hi tunge ni ti an ngai to dan len rin dan hi han en masachin taila athang em ti chon khatlai kha poimo berang doctrine of God atang khan kalso taila ke ni Christian teren dan chon pathian chu minung ani ta tero personal God ani ta
personal kan ti chuan ti a minung khan ni me person chu chu an ni an hi chuan in pathian an han ti kan china kan han soita kan khan energy te universe ten ti ta thil personal ni lovin force ang khan ita ni a force ang thil energy consciousness te pon ti ta consciousness energy te pon ti ta chung chu anita a God consciousness ten ti ta universal love ti te self realization ti te mo katen na china I am kan ti te higher self Brahman nirvana ti te po hi an la kop tho e chu tiang chu ne pathian an pathian an ngai dan an rin dan an chonin hei a theological term theology kan term pani an mga monism ti le pantheism pantheism an chon God is all pathian hi engkimani entirnan ki savapo ki pathian ani he tlaya kel papo hi pathian ani engkim hi pathian ani ti khaneta pantheism an chon monism an chon in all is God ani le tani God is all is God ti kami monism le pantheism ti kha an lakop ani chu pathian hi engkim ani awang khan engkim hi pathian ani awang khan in chu thil te po kha spirits kan ti tharau kan ti te ho tang te khan channeling kaltlang khan in an pathian khan va po thin ta ni mo David Spangler patron in David Spangler hin china kan saitak tunlai new age laranita ani patron in limitless love and truth at the chu pathian ang khan han po thin ani mo Benjamin Cream hian in Maitreya ti concept ti aron tilare me chu Maitreya ti chu pathian Isu Krista hi ni ta ani chon chu Isu Krista min thonian man ani chu avabe advanced masters ani china masters kan ti ho khanin ani chon Maitreya ti hi ne chu Isu Krista hi never be po thin ani so then ani chon ina a eng lo cho ti hian a soya nang ma hi pathian ni atita mo nang po ma fela pakhat na ma fela one po kha pathian ni ma fela two po hi pathian ni ka microphone po hi pathian ni ti khan ni tan ni chon mo hi kan do kan te kan computer te po hi pathian all is God ani top main ni ka chon mo chu an ngai to dan ani ta and an hemi an ngai to dan la na chu kan soi thui man mo ka shelawa lali so Krista po kan hemi pantheism God is all ti hemi ngai dan hi New Testament akhan azirtir ve ti khan yan ni chon chu kan zirtir na khan kai le ka hei Isu Krista in God is love ti tamo pathian chu mangai na ni ti te pathian ram kingdom of God ti te ho po hi an ni chonin khami a universal tak khanin an valatrin ani tin apatinan monism tiang khan all is one ani leta in kim hi pathian a khang kan inform khom le ta vekani mo pathian hi hetian an te khin trina tui ocean a hianin a drop pick an ne a ocean kha pathian tui pui kha pathian ni ta se khata khanin a tui far khata kha kan ni ve ti na ang deuh khan ni ta mai kha pathian a khanin kanin pakhat kan ni ti na ni chu pathian ke dan chon chu pathian a force le energy ka ta hi poi mo kho me pathian chu force ania energy ania khata khan kanin zom vek ti na ni chu mo khát lại kha kan soi na eng tang khan in kan te khin lo nga hello Christian da chuan personal God pathian minung in light in a relationship ne pui thei biak thei rin bur thei tin amanen po enge thuthlung ta nei thei covenant tamo jang han kan ngai ta ni tro chu kan ngai dan tin ale lama an ni ho New Age ho chuan eng kimi pathian ania tin atopa pakhata ka thung khom veka pathian lian puya te han ti taila kha ai nang lo ta me mani kha nin
kan vapum hlup pon ni lo me the an doctrine of god pathian ngai dan khama se engom miron ti boy the deuh kha omin ge riamo hei ti me ang hei I tun lain Christian circle po hemi Christian ho te po pathian te ro te ni ti ang insultin na te hi aron om te mo an mani doctrine of god atanga te ma thlit film dewa va khot khot thei silo ma se new age te ani ge het lai mo yeah kaka Christian terindan laksol dan an inga riamo tin hey to hemi ngai dan pathian an mu dan le pathian an rin dan hian apoi chu pathian le athil siam kha danglam na talo ta ni mo creator le creation kha pathian le athil siam kha in angkhatan ni tlat main in chuan chu wang chuan mishring apo kha hei hianin an mani ne china thili ron soi tam tak name it claim it ang chi du thil khatiang te po kha hianin hemi pathian an rin dana hianin a in kai noi vekania a in zom vek ti na khani ta chan chu mishring hi pathian ani ve thauta ni an ni ngai dan an chon ani le isu a hen lu thailand china khanin iron soi to isu a hian enge ni he ta an master pokhata te pom sin khatiang lai wel khamin lu chopui ta cha an ni hianin mo hi isu an doctrine of Jesus and doctrine of Christ and team he han ne china soyang khan alpeng song ta ni an mani pon ngai dan fum fe tak an in trom chuang lo ta a thren chon chu iso Christa chu thren chon in matraya tiang te khatiang ang master ang te khan an muta thren chon an hulem lo chu wang jan an ngai dan hi a in a sakhat chuang lo ta ni an mani zinga po henin amaro jutlang puin han soi don taila hemi Christa kan ti le Isu kan ti hi an thren sang ta ni chon mo Christ ti le Jesus ti hi an thren sang ta Isu han ti chon Jesus han ti chon in ami shring zo ka kha an ti ta ni chon ami shring khami tharau apathian Christ ina aron lu kha Isu an ti chu ani ta ni entinge khami kha Christ le Jesus Isu le Christa kha entinge aron kalkopa entinge aron in zom tak chu an soifia big chong lo ni pon he an ngai dang khain ang lo ta mo pon chu hey David Spangler upon tiene data David Spangler shul fianan chonin Isu chu cosmic Christ nen an attuned ni a trong mani an attuned ni atia chu anin na china vibe kan so yang deuh khanin anin zom ta ni chu anin zom na achu baptism iso Christa baptisma chang khan anin zom ta anita chuan Edgar hi chuanin ati hian sa iso Christa hi iso hi Christa ani dan chu voisom pathuma pian non nuwa ani ati ta ni mo ama karma kha kha khatiang zong kha a workout vek ati a film vek nuwa khatia tanga khami tanga film vek nung khanin Christa lo ni tae te tia Levi Dowling a hianin initiation voi degree sari Egypta akal tlanga chu chumi atang chonin Christa ni chane ti te anita khovel hi hemi spiritual field anti taila afiamo ti zon spiritual field hianin khovel hi atuamani intita chumi spiritual field at chuanin hey kan thil soi zong te kan ngai tu zong te kan atun laia internet ang deuh hi ni mei kan thil click zong te khalo in record khoya ma zona lo kiu ta ni tero lo in record ta khatiang ang deuh kha akashik mole akshay ni lo akashik akshati invite tong akshati tong khan akashik aksha akashik records antita chuta chunin thil hi a in record vekta chuta tang chunin anhan enge khami recording khan han ngai thla thei thina ni anni ho khanin ani ta chu mi tang chon akashik records tang chon Levi Dowling chunin chumi thu chu dong ta ti na ni ta 7 degree Egypt tang in la iso Christa in lali so to Christa lo ni ta tin Elizabeth Clare Prophet he anu hi a popular boka ani hinin lali so Christa kha hey iso Christa no pan line
arong bol na tran ma khan India ra marong kalti hi in lo cher ve to thinam an sai na sa i so zin kong te tia te wa yeah kami kha ani hian aron tilar chho mo ani na sedan chonin kha Isu Krista India rong kala guru hozinga aron zirati khanita he ngai dan hi Shirley MacLaine na out on a limb ti ale khabu aziana awanga la chong nin ka anria zirtu tamtak chonin ngai to tu tamtak chon hi Nicholas Notovic Russian correspondent and war correspondent in Chumiti Chuachuni the life of Isa ti ka 1894 khan a publish ni ka chu ani hian in asoi dan chon Nicholas Notovic hianin asoi dan chon lali Isu Krista kha Bible Isu Krista tempulakal le heta baptisma ron changdon ami period kha gap pa Ankara ahun the lost years of Jesus Tivangian ani hianin Tibeta monastery punaron mga chuta chonin Tibetan so ina anle khabu pakhatan scroll pakhata life of Isa ti hi amua chuta chon lali Isu Kristanin aring tani khanin hetlaya rong kala chon thil tam takaron zira ti kha anita amaro je hi tu belchian dol lovania ami kan soi zawlok du chu thil mundanga kan lo hreto thina ni pon hemi historian tele mizir chiang mi na an han chui ve tak tak hian no covid ka le khan han chui ve tak tak hian hei Archibald Douglas ti te Edgar Goodspeed ti te ho hianin ama soyang khan han an han trace an han chui le khatiang kha mu tu reng ma omlo ani ma chonin chu mai ba ka ama a factual error khatam taka oma wangin hei hi thubel chen dolo ni ti ka han soi talok taila an kan soi peng deuh thakani tu tin thingram siam fa pa zin hatir la tu re New Testament da thuthung thara hianin kan muwa Nazareth Isu ati luka bunglia te marka bungruka te o thingram siam tu ania tin luka bunglia te pechon mi khan an shriani hei Joseph pa me ti ka teng halo kalbo de sangchonin an shedon lo ti nani ta mi khan an shriani chu he Isu Krista hi Isu hi Krista aron ni ta kan chonin kan copy tur kan enton tur alo ni ta ti nani ta mo he khatla hian lu thuk do hlaka do achang tu la hian Christian thu soi thiam YouTube ta pokang ngai thak thei big takin in khwa alamo American ho tlang pui hian in hey an soi dan tlang pui him lo thei new age te me chu Isu po khan tharau thiang hima don atang khan pa po na ania kha khai nei ve thei entina ne gen Christ consciousness ten po hey ain zom vekanga khang ke do khan an zatira Isu po kha thei nang ma ngania atiang khai ti ve thei ama pon katia ina sa sain tiang ati kha tiang lampang mission choi moi na le Isu ke maniang pakhat ve me ni na hian anon zepchin ka ria tin ni chinai sa Elizabeth something to pokha prophet englo prophet te pokha pastor pangai inge kan mega church pastor po han kom ve na sa hin ka ria interview dun te pokha mo to kan allo shian mi lo hian mi zo te him new age enge ni zirtirna enge mo hin mi lo pol thaya kan shian mi la kan sol wang pon ni la wen tin YouTube ate lo en thei vek me sia khatlai te kha min han lu che ha kan sei zau zel ngan kin apo hengi thil tharani lova new age choron sei hi lali Isu Krista chungchang apo hen Christology ko shanina kan nei apo hianin tun ma khan an lo deal de to ni ka ko shan ma sa ho khan Council of Nicaea te Council of Chalcedon te Ephesus te khateng ho khanin heng ho hi chun lo reject vector tuna kan heng lo dan hi mo e chun na kina ha kan han soi anga tuna kan soi du chun ya lali Isu Krista lali Isu kha Krista lo ni ta ka wang khan pathian alo ni ta ka wang khan chinai seng khan pathian kan ni ve thei ti khan ni ta ni mo Christ is something we can obtain and ita Christ kami katan ni ve thei ta chu wang chun lali Isu kha
Krista aron ni thei chong ke ni po kha tiang ha kan ni ve thei ti kha ni ta mo chu ama lali su po khan khami Christ consciousness kha e aron muta ti na ni mo ani an chonin lali su isu kha pathian anga piang ni lovin pathian mishing aron piang ni lovin mishing aron pian nuwa heta alen nuwa khanin Christ consciousness kha aron nei ta thutta ti na iso Krista khan aron chang Krista khan aron chang ti kha ta e kha caution masate pon kha an lo reject to ni mo headline hin thil poi mo de mai chumo iso Krista an mudan an hianin iso khanin hemi new age a hianin iso hi malatu nge masoi tu ani don ni anti ta ni chuan mo khatni ascended masters anti housing apo khanin e lali so Krista hianin aron maron la don ti na ani ta heta hianin in an mani khovel top dan tu le khovel lom zel dan tu ran ena polali so Krista hian tiang hian ama lema aron in lar chodon ani ti kha ani deuh mai le ka isuan ngai dan doctrine of Jesus e ti kha thuk tak main kan muthaya minzur puya halomom le me isu kha an mani engeni master pom tam takan oma an pom dan phechu nang vek lova tin apom vek chuan hemi new age movement a hen malatu tur le ron in puang zel tura an var po na po khata khanin an pomani ti kha achiang le tarenge khalai taka khanin hei isua ni na khoi thil reng ngai hi chu nge zerti masaten polate peterate le khathona pokan mo a sensitive ni khatlai khanin engamo isu ni na ron tokhle ka ong chonin hoisana adiklo zia kha au chopui tur ring tu zu kan nivegani ti kha itang kom nan mang taila kan belle lo ngam khata khan mo lali so Krista hi khatianga ama angkan ni ve thei awangin hey tu ya te po kan kal ve thei ti na ni ta khang kha kan ke mari na kan in shred ve at kan theina kha kan shred ve ngai ti kha ani ta metin thilpoi mo deuh pakhat chu lali so Krista va hriat na le ama va antum na konga hian spiritual experience an ti ta ni chon mo visions te in lar na te aspiration kan ti te he ataka va mu te ataka va kom te mo khatiang kha thil mak deuh ang chi ho kha an ni chong khata khan an independent ta ni lali so Krista va an dan le va hriat kha bible atanga kan zera khatiang a hriat ni lo khan chu an kal sualna timela an a hlom na lai pakhat chu ani tani bible pi lama khan lali so Krista kha va hriat chian an tuma ama kha va an tinani iron ze chu thale me kai nga na tur chu bible la kan mu iswa chu sai historical taka rin taka record kan mu te hinia ashana thuron soi vaka khatia va pol chi kha anilova isona game pol ti potong china le bible sharing ti tur khani tok mai ne khatlai kha thale me chuan ani le mishing ni na an pom dan doctrine of man a hen han lu puila hei poi mo ka ti hle a chan chu ke mangi po hi zona te miron zot vegan thalai te hian hetlai a hian mi han lu puila chuan in khel cholen miang nie hei poi mo khop me a chan chu pathian nechina kan seita kan khanin mishing hi pathian ani ti kha an thu pui ber chu ni tameita chu wang chuanin mishing hi pathian ani wangin mishing hian kan reality kan entinge kan thil ton tur le thil om dan tur hi kan siam thei ni ti kha ni ta kan manipulate thei ni ti kha ni ta hey law of attraction te anti ta chen chuanin kami kha hemi nachina an doctrine of God tele khatiang zongjong ena akai noi vek kha anita ni law of attraction de hai mishing hi pathian chu energy ni wang khan tero thil eng kim hi energy pathian kan ni vek wang khan energy te nau kha kan ni vek ta entianan socket bolt ta va in plug in taila current rong kala kha he ta amun puya tanga current nen khana in zom vek ang khan mishing kha current kan ni vek khami energy te kha kan ni vek awang khanin ya law of attraction na soi tumber chu positive
thinking le kan ngai tua dan kha positive phot chon thil tha kan ngai tua thil du omte khatiang kan ngai tua phot chon kan ngai tua na khanin khami thil tha kan ngai tua kha aron thlen thei ti na ani ta ke mani reality kan thil du dan ang khan khovel le kan nun po kan siam tha thei kan siam ram thei tina ni ta kan hosak du chong ka hosak na lampang in hosak turin kan ngai tua nga khami positive thinking khan thil positive aron attract don ani aron a hip don ani ti kha ani ta hi a scientific zong te por ngai to ta ni chon hei law of gravity ten ta law of gravity chon thil etiang kan te kan thla ka atlang ngei turang khan khami law kha law of attraction kha ven te ma seng in an misapply na chan chu nia ka mu ve chu science a chon opposite attract ni ta ter negative le positive ni attract zong ta he magnet ta te po ani jo positive le positive kha in attract a negative le negative kind attract ti na ni ta unexplained danan chon ka hriat thiam ve danan chon he tiang hian ni ta ni consciousness kan nei ta mi hring hian kan ngai tu na kan ru chung ri la thil ngai tu na kan nei a tero kan du kan ngai tu the ta ni idea te po kan ngai tu na trainer ron chok ta amaro chu kan ngai tu na kan hriat chin pia lam subconscious kan ngai tu na kan va hriat to lo entina kan no pan lai kan thil ton te polong ni thea kan no sen lai kan thil ton te engma kan hre to lo ta khata khan subconscious a hen thil tam tak allow in register to lo to ni antin ni chuanin khami kha paradigm te pon ti ta khami kan ngai tu na zong po hi thil engkim kha energy ni wang kan ngai tu na zong po kha energy ani ta so wang chanin kan ngai tu na kan conscious khanin an mani ngai danan chonin khami kan subconscious khanin reality aron thlen thei ti khanita thil akrama min thlen thei ti khanita chu wang chanin kan conscious level in kan subconscious level kha aron influence aron thurwal puya kan ti donami chong kan subconscious atang khanin pathian kan lo ni boxi wang khan kan thil du dan kha kan create the kan tipui tlin the ti khan ta tin chu mai ba ka kan subconscious a khan entinan amalo to khanin khami kha kan juk influence chuan positive thinking kan nei chuan nachina ka sayang khan law of attraction chuan positive kha a heap thin ta ni chu wang chunin khami consciousness kan ke mani na kan ne kan subconscious level kan juk influence kan juk ti dang lama a positive zone a thil engkim kan thira khatiang kan ti chonin I thil tha piang kha kan attract ta ti na ni ta ke mani lama ro ta ti na ta inter business kan tran don pon khati zong ka ngai to chonin a log na tu lir rong ka lang ti na ani ta ni a chiang mo ti chon positive energy le energy a in thurwal ti na ni chu mo a in hip te po tai la a in thurwal ta chu wang chonin ni hau sak du chon thil thai hip du chon a positive zong a ingai to khan thil tha ron kon ti na ani chu khatlai kha ni ki po hi tu nu hian ka mu chok le hey kan play role chau hianin hemi self help book chi sang he aron lar chau ni athen chu reverence ya te khan ya kan han mot na tin hetian chon na te kan han thok tra na corporate te kan lu ta money self development tan hianin American zia self help book sang kan mangta achua helai phum na sa ka tia hey inai to na han thilati thayani ha tia kan oya chon I du nei chon ngai to ngun la ngai to ngun la ron thleng mayang ti temo hemi positive thinking pa ngai entinan milim theini te bible in zerte lom fo ti te tin lom reng tur eng poni se pathian lom phot ti na his adang lam ta me mani acha chu pathian da lom khachu pathian a thareng kan ti na te tin by biblical positive thinking khachu enge thu sak thailo ne thailo pathian kan ne wanga lom na zo khamo tin future bright lu tu kan ne ya tin isuan kan phumi la mi ron tlana khami lom morek na zo khani ta ani positive thinking ve hechu mani lo na tin missing power pack na pathian tel lo pon mo swang to na thil ti thai ten tia he mizo pona han chok
chuak ve a song to kha khan thila di theil tuk ti tamo kha alo new age le a he ta chui lu phei chon he ta occult lampang te ne polo in nai ge sia mizo tong in sai ta bol mai la zol nei na he zol va nei mo rau zol nei na ne nei nai lu to kan kha film khora thale ni ten kan swal big wang le kan thalo wanga khang tiang pom kan ni lo kan YouTube swal wang the sab kan nei san ngot wanga khang tiang pom kan ye ke po su tung self help book ka chia tro to asai to po ka sai song to mai thei kha khan in pui ti lo la khat lai kha long sai lai kha tha mai khata khan mo kan ngai to tu chu positive thinking rungot kha athalo ti na kan ani lo ta thil thra le dik am ta kan ron sai ve thau ta ni khata khan in Christian is on positive thinking kan nei thau tur ni ta ne chinai ron sai khan in joy hemi lom na te po pathiana kan lom tur ni ta lom na han ti hey enki ma lom fo ru ti te ka tile pekthang lom ro ti te joy shrim apo hi a Greek word te kan mu chonin hemi grace ti charis ti nen hianin a in zom tlat mai ni chu wang chonin kan lom na tur chu hemi pathian ina min ngai dam wang pathian khongai na kan mu wanga lom veng a chunga rom veng kan situation kan thil ton te chu engpo lo ni ma se khami chung rila lom veng na khami a thil a thupui bera chatun nun na kan nei wanga lom kha khongai na wanga chandam kan ni a loma khami va hriat loma te kha ani tameta engkim entiklai po lim ti ani lova lim ti ani lo he ma se ta hi chon new age ho chon lim na kha an va en chu ani tani chu wang chon positive thinking le khatiang ani khan kan conscious and subconscious aron influence khami khan reality pathian kan lo ni to wang khan reality ron thleng thea chu mai ba ka energy ve kan ni wang khan a positive energy vek aron attract aron heap khom ti na khani ta ani chu hey feelings ten ti ta tero feelings si angai primo ni new age wa chon nga tinge kan ti chon feelings ti hi mi zo tren han le me kan tuma kan hretlat lo feelings feelings ti hangan hret thiam vek me lo mi ka feel hi kan ti me zo po hem no ka feel lom na te lim na te har sat na te ka kami kan feelings emotion ka apoi mo ta ni nian chon achan chu emotions feelings ka kan conscious level a khana ta tero kami kan conscious level kan subconscious level ka azuk hrethin lo ta kami ka azuk hriat theina chu feelings khani anti ta ni hrethiam chu wang chonin ka feelings a chiat ka feelings a chiat chuan entinan engemaw chungchanga ka feelings a chiat chung kha negative energy anita ka avoid tur ani ta ni chu wang chon engkim ka feeling based ani vekta kema min feel nom tir min feel good tir tur lo zong reject vector ta min feel good tir zong ka positive ani ta chan chu ka conscious level ina ka subconscious level azuk communicate na azuk rian na khani wangin feelings a khanin enge avoid tura enge avoid lo tur enge lo welcome tur te enge lo pom lo tur enge lo reject tur ti te kha ani ta ni chu wangchang ke ma limna rengot khan khovel kha ta ti na ni ta mo om jian chonin thil du lo te lim lo te zong kha chu ka avoid vector ti na ani ta ni thu hemi na kentel chu mo awan thaem khat lai khaอันนี้แหละที่ประคัดไงตัวนะตัวนะฮันไงตัวนะมันจุงจ้างกันสวยตาตุนลายรอนลาร์เลยเดี๋ยวจะสวยลำปังบ้องที่ฮันสวยละself help book บอกก็ตอนมันสักแต่จู่สังที่เลยปังอาคานินคอมพานีทาร์ปขัดที่ก็จะมาจุดตาจวนิน self help book ขัดที่มินเปียตาจวนดูนี่จวนสวยๆละรอนแท่งเมียงที่เห็นเนี่ยคันในตัวทองฟุลตัว new age influence เรานี่แม่ละเขามีสวยๆลำปังค่ะมินหันลุปุยเลยเทียมสวยๆที่รอนตัว reality รอนนี่ตัวค่ะให้มี word faith movementเขาพอเห็นนะอันรอนเกนเตลจูอันนี้ตานี่อันรอนลัก new age เลย word faith movement hi ain ang low ani ain ang ti don chonin an mani pon an du chuang lo nga ani chuang lova kan bible atangin khatiang new age ho idea kha an laveni kan bible interpretation atangin hanti taila kan bible an safe atangin chu hey ani chonin pathian po ina khovel asiam khanin asoya ni thuin asoya ati ta chu wang chen thu a khanin thilti theina power
kha om anti ti awang khanin vasoi khan khami reality kha pathian kan ni awang nen thil ti theina kan nei to wang nen khanin kanva soi ko thei kanva soi thleng thei ti na ani ta deu ber me chu headline hianin a kain hloi thalo le em a positive lam pang kha kan sei ta te ro tu na khan a negative lama chuan chu tianga thil tha I soi chuak theya thil tha I attract I theya ni chuan I positive thinking ina thil try attract thein chuan thil thalo tur tele enge thil hre om tur tele khatiang zong zong kan hu dang kha chu an mani sual wang len ti ding lo wang khan ni vek ta ni te ro ani achan chu tunge hausak du lawang mo tunge re thei du lawang an re thei na chan kha chu an mani na an ngai tu wanga re thei khan ni ta ngai tu na wanga re thei khan ni ta chu wang chanin hi a poi in ka ria khatiang zong hian kan thalai ta po hi khatlai khalu chelo ngo kan ka ria example pakhat kan telok example pakhat kan telok Shirley MacLaine hi new ager ani ve thau ta le khabutam tak pozia ka tero a fanu hi car accident da thi ni a car accident da thi a taksa zong zong hi a kang chelu to ka hriat po hriat theilo ang khop khana kang chia amaro chu Shirley hian a zona chu mo hi ni dei ngatinge khatiang khanin khatianga thi kha thlan le ti dei ni chon chu thi dan po kha adu a reality ni wang khang khami reality kha ama thlan a fanu thlan angai tlatani hrethiam chu wang chu kan din mun voina kan din mun shrim kha kan thlan kan ke mani ngai to chu ke mani ngai to na tang ron chu kan ni wangin kan thlan ni tlat mai tama se kha om zen nei lo je tu tunge cancer te thlangang voina cancer ve te hian an thlan wang ani ta an ngai to chu ni ta tin covid te po a thenin kan kai lo a kai ho ga chu an ngai tu an kai tu ran ngin ngai tu wanga kai kha ani tameta ni khami explanation khami logic ka chon ma chu wang chane ai belbom fulo tin an logic engani kha ai man khai dia chhoviu tur kha alo diklo tai me ma chan I hei tun la ya poido mania po mi pakhatin a direct takcha min zo chong lo mi kaltlang min zo chu karin chon ka dam tur an tia ka dam thei silo ka ring veng ken hresia tia lo boi phavia ani I khang tiang kha om thei tlat me tin ngai to chon I suwa a bokhen le tai la than te kha lo nei lo a I than lam na cha ka hriat lo wang nge ti te mo I a sai sa noi mai kan ti mai mi zo tang chon ma khai bel bom thei lo a re thei piang Africa heta I ti du da wanga thi de vegan me zertir te tin for generation charge kan ring tu masa pasal thate I khang kha mi ti du da na kha anrin na khan in alo zon kahlen pui halo mi ti thleng khan anrin na kha I han te style ting zo lo le ni ti kha tin a hlom thai ni ti kha chiang ten langin ga ria tin thil pakhat hemi na kai noi poimo le akarin ka hriat chu anni chuan hei chandam na te po talo ta ni new age tan chuan tero suala lo wangin chandam na po kha lo ni ta ma sen ni anni rin dan chuan chandam na kha chu khami kan hriat lo na tanga ron hriat khan ni ta ni ignorance tanga kan chu khan kan pathian kan ni iso krista anga kan in kan ve theya pathian kan ni ti kan hriat che kha chandam na an ngai ve chu ni ta ni sual atanga zalen te le khatiang ni lo khan chandam na chu tun mai kan hrelowa pathian kan ni kan thelo kan han threta kha an ni tan chon salvation anti chandam nan ti kha chu ni ve me mi hring tam tak te chu khatiang a khanin kan la bo ti na ani ta nan ngai danan chonin pathian kan ni ti kan la hriat lo wangin khami khanin min obbeta min rabbeta e khami power kha kan wala nei ve lo na chan chu khami ignorance a khan hriat lo na khanin kan la omwang ani ti na ani ta ni chu wang chonin an thupui bera chon until tumber chu keima chunga pathian na kha wa kai tho ani ta ni mo kai tho wa var po wa hriat kha ani ta chu wati dan chu ni china kan sei dan ang khan khami ascended masters hotel le khatiang hote wa china khatianga wati kha ani ta khatiang chu ke ma ni le ke ma ni khan realization self realization ka kan nei ve don ti na ni pathian kan ni ti kan hriat chon thil angkim kan ti ve thei don pathian angin thil te po kan siam ve thei don tina ani chu mo ole ti khan
kan ngai dan Christian te ngai dan pom dan doctrine le an mani ngai dan pathian an pom dan te isuan pom dan te tu na khan mishing an pom dan pathian anga chua kan pathian ni na kai thon tum ber ti te kan on soita I khang khan in kan rin na athak burlawang kan van new age burlawang maseron pol dal thei viau ni ti te kan saya tin I aron pol dal na po chiang takin kan hua chiang takin tu na po khan example te kan on saya kan lok pui thau kan ringa hei a soi zo fek thei lo wa tin soi lo lui kan nga ani political lampang te economical lampang te tin a Christian nena in si lai ngor kan chui boka in simi lo lai po om ta khang kha kan lo ngai thathiam anga voi khat video hena soi zo fek thei lo le tu na chuan mizo Christian te kan lo invent dan tur le kan shet tur poimo kha dule kan soi ma sanga chuan ma fela true zo khi ato paron sai turin kan so mga ke chu ka ngai dan tlang de wa sai ka duwa hi hemi new age religion amo spirituality mo hemi movement kan tia mo amin po en po ni ro se atira ma felaron sai zok tharau sual na to chiang takhin ing ria asan chu setanazia bible kan mu hian bum tu ti der tu hek tu ti te ni ta te ovede usi alemron se mi thiam mane amaro chu chik taka kan ngai to in ain bel bom dik thailo omje chu a logical thailawa tin philosophically in finna lampa kan chuin a sang ngai lo ma se pomanuam thin chu nin ka ria tin pol anga ding de orup lo hi a setana na tho vio ka shena chu do hlei thailo in omta in zira ngai ta ni chu vain ke man ka ngai dan chu mizo te thalai te abik takin youtube pa sap thu soi na zong ngai tha pom tur moti mai ril ruwa nei te hi om thei vio donin ka ria chu kan cha ve mol do sa pai na soi wang hana dik vek lawa tin poman no ma wang le athara wang khanin alom theni bible nen en milze langai tin I invent dan thaber zu ka soi ve fo bank ka thok ten engtin ya poisa le man riat poisa takan khoi na sa an khoi poisa ta clear poisa not le morong khan shet bible hi bel tamela bible nen in me lawa soi lo mai tur atam takhi bible nen ai kalna kan muthiam lo ni pon bible a omem entinan ngai to lai nei ang ison vai khatal tiam te ko polan vai khatal tilo soi lo mai tur ani le soi la aron thengang soi khan irin nai dam pui thei ti ter ko pola mo ison a soyam vai khatal an soi lo ve soi lo mai tur kan ha bible attaka khoi nem kha kan invent na tur ning ka sia ten hei hun to lo ma kan om ti hi ka pom ve to chu wang chonin hei hi setana channa an event ka sia do bur thei lo an omte an president mu to rom lo te an pastor mu to rom lo te nge kan film khon na tur aning ka sia chuan du tok tai la ma fela kha mizo Christian te thalai te abikin acha du han soi vesela thane tunai soi ho kha apoi mo khop mai nia bible pi alama vakal ti te la kha tiang zong kha hei American hemi American housing apo hian in thil tam tak kan in venata na kan hre du chu hei research an han ti hian in thil tam tak tun ma po khanin American zinga hian in thil mak tak lo pomhin om ve to ta ni entinan 67% za som pasari hianin hemi psychic experience anti ho te po hi an lo ring ve tlat meya 42% vel hianin mithi to te ne na in communicate theini ti te pon lo ring ta tin 67% vel hianin zodiac sign horoscope kan ti te hi an ring ani kha mizo zinga hianin statistics kan nei vel kherlo nga ma se hanin zo tailang chonin khatiang ring kan lo tam ve vio to me the za eng za vel nge kan niang ka shalawa nia in ven hi chu angaya ama saberan chonin mizo rama hian mizo housing a hian han ti teng hetianga new age elements kan ti ho ne china kan han soi ho khatiang in zir tirna chen khat kha a ve to em oti hi in ngai to taila tuna kan ron soya tang khan entinan thil soi chua thei ti angte tharau mi bible le ko ran pi alama tharau mi ni tumte tin he poimo ka ti chu new age ron chuana chan po hi hemi
lo omsa ko shan lo omsa lo in real bol dan omsa thurin nei sa tele bible lo in shilfia dan omsa te khang ron rin lo ron rin hlela tanga ron chokha anita ni new age tam tak po hi ei anmani tradition omsa and distrust awanga ron chho anita chu wang chonin kanin ven na turning ka shria thil kan ko shan omsa te kanin real bol dan omsa mizo te hi chu kaldan te hi kan nei veta khatiang ron ring hlela ron do ringat kha thil fela ni lo ti kha han ngai to te la kha ka thil lom thil ti tur le improve na tur tam tak chu kan nei pon me thei ko shan te le shoi tu te po ma ro chu khami a do shrim shrim zong ron kala khami an zir tir na zong zong ron do zong le oi lo zonga thil khami pialama thila o mangti ngai dan nei tla ta kha a thalowin ka shria kha kanin ven na tur aning ka tin thil mak hi zong lovila thil mak tak tak hi khovela hen tu la hen thil amak theng ber hi kan zong to ne chu thil mak vazon vak hi angai lo bible pe lama vakal te khatiang kha angai lo ani chu kanin ven dan ning ka hria tin thil thar tak tak hi omlo tu na kan han soi zetina diglo zong po hi ko shan ma saina an lo khel to an lo do to an lo ti vek to khani ta hi isu krista chungchang ate poni chingan soi tak han edi zali somnga pakhatna council of chalcedon te pon isu krista mishing le pathian ni zia te khateng thurin kha kan lo nei vek to ni chuwang chon thil dang extra vak ve en hi angai to lo hetla he ta hianin mithiam te lo zir to te le lo ngai to chiang to te na an soi hi pom thiam tai la kha kan zona te po hi pastor te le ko shan upa te le tlema ron tlak dewa kan ngai te hi pan thiamela thain ka hria hei mizo te hianin kan pastor te le kan rongbol tu te hi pan ai main tun lai page hei kan google youtube pateng kan zong training ka hria thil information tam tak kata khan oma kan clear thiam le si lawa chu wang chonin min khatianga min pui tu tur kha kan rongbol tu te le pastor te ron tlak nia kan hria tho kha pan thini la a thain ka hria tin kan soi non le du chu thil mak le dang dai hi lo wang u thil mak le dang dai ba lo hei kan le khathon new testament le khathon zong po kha enila hemi ba khi chanchin thaum lo anti tlat mai ni te ko pol te ho po yan lali su kan chanchin tha in ne na kan rong ken ba khi thil danga lo thil dang chanchin tha danga lo ti kha shechiang te la thil dang va enge hei aya ril de bi hei aya pom nuam de bi khi omem ti kha wazong lo te la a trying ka hria kan film tuna kan har san tam tak atang hen kan film in ka ring avan lo mom em ti khanin hun hi in dai har hle kan du tok me nga amaro chu la thot dun le kan to ma he ma fe la te pani hi tin zona kan ni chon comment la ma hen ron da ula di kan lo enanga thot le huna chan te po kan lo tu manga tuna khan ama ain new age movement new age religion hi kan hriat thiam sot chuan kan hlot linga ka nga ya tin invent dan te ke mani le ke mani point enfia te milopol dal to empty ke po ka self help book thati lu tuk te kha ka no langa ya khang tiang khanin kan lo pom sa to po nol nga ma pathian thu taka lu kha kan in khalu tum na berania khatiang ti theini chon lomom leang in zain pathian in mal som chero se